Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole tun thoma chuan tu nai kho vela in do thlona bomber zinga lian berle thlok chak ber chan chin kan clear ho don ani Tupolev Tu-160 the blackjack anti mai hi in do na thlona lian bom phur chi bomber anti zinga thlok chak berle lian ber ani mek ani Tupolev Design Bureau Soviet Union ami te design ani a hei hi sipai thlona bomber riaya chaka thlok thei zinga lian ber le rit ber ani mek ani adung po hi sei takani a XB70 Valkyrie ti lawa chuan a sei ber ani nge indona thlona chuan lian le rol ber ni mekin tuna sipai thlona bomber zinga chak ber le lian ber ni na a ho mek ani Tu-160 hi sangkhat zakwa somret pakhat khan thlo chintir ani a sangkhat zakwa somret pasaria service frontier ni in Russian Air Force Long Range Aviation Branch in sangni le somparuka an soidan chuan Tu-160 hi somparuk vel service lai an nei meka sangni sompali khan modern version dewa an siam chua chu an nei thar le bokani Tu-160 chi hrang siam to ani a an thla ai nang lo hlomani cockpit a hian mi pali an chuang thaya chungte chu pilot co-pilot bombardier defensive system operator te ni in rig room thila in kho chuana tur K36LM ejection seat anei bokani Tu-160 hi version pariat lai siam ani to ani aruang am pian phung Tu-160 hi fit za somsari pasari le inches ruka sai ni in WB70 Valkyrie US bomber hlon tak ai khan atoi hret chawani atha pharthui lam hi fit za somret pahnih le inchi kwa ani boka asan zong hi fit somli pathum ani atla area hi square feet angin square feet chang thum zariat somsari panga ani a aruak ri lam hi kejin wei khat sing khat la yani khovela aircraft bomber rit ber ani Tu-160 hian fuel ton za som thum vela pai thaya heya tuipai hian darkar khata KM zariat somnga vela chaka athlo hian darkar som panga thleng athlo pui thaya darkar khata KM sang khat chuanga thlo chuan darkar som pathum vel tui thun bel lovin athlok thei thung Tu-160 hian ral thuam bom pahni na in bom pakhata hian KG sing ni alinga chu mai baka nuclear weapons le missile dangte ala zakje thayani Blackjack hi darkar khata KM sangni zani somnia chakin aving thaya soitawangin indo thlona bom thlak chi bomber zinga chuan thlok chak thei ber ani meka thlopa ngaya a thlo hian darkar khata KM zariat somruk vel ani a atengki khatin tuithun ta se KM singkhat sangni zathum vela thlen pui thaya a thlo mon deuh hian za panga velin atui a heklo thung ani kum sangni khan siam chuatna an chunjom thar le a somthum panga vel an siam chhuwa to atangin somparuk hi a service mek ani Tu-160 hi sabachi khat kanglai pian ang dewa pian nei ni in eng ronkal reflect thei lowa thuam ani a he ral thuam phur thlona lian hian conventional ral thuam le nuclear ral thuam phur chungin ral a do theya a chhuna za na fura thal mun hiam le mun sanga po wingkwal thei tura ruam man ani bokani Russian Tu-160 hi American bomber B-1B ne na khaikhin ani fo thin bok Tu-160 upgrade ani Tu-160 chu thang hi lian lai mai alo service ta ka chuan tun lai man ro changkang le khovel in her rem dan mila thuam thatan ril rok ta a Kazan Aircraft Production Organization KPO ho chu he thlona thuam thatur hian thanan ni a targeting system chu thuam that ni in cruise missile apai pon le electronic warfare chu thuam thatani bokani sangni paruk khan upgrade hi so ani a September sangni paret khan Tu-160 chei thar chuan training a nun chan zir turin Venezuela apana US chuan a hel hle nge ani kha sangni som zun thla khan Tu-160 hian darkar somni pathum patrolling in KM singkhat sangret la ya thlok kwala hei hi Tu-160 thlo thui ber alani mekani he blackjack hi pathum thuam tharati changkan ani boka hena thok tur hian Russian Defense Ministry chuan kapo ho company chu July sangni le som pathum khan dollar makte doi za pathumin thuthlung alo zia pui to boka aradar le navigation equipment vel thuam tha in November ni som paruk sangni som pali khan siam zawin December sangni som pali khan Russian Air Force ho puta an hlan let le ta ani
Tu-160 hi ral thuam phurchi bomber a chuan thlok chak ber ani meka chak taka thlok tur hian a pian zia po hi ruam manani soitawngin kang hlai sawa pianang maya zum zui deuh puta duan ani a athla hi among lama degree som ni atanga degree som ruk panga velin a zui phaya hei hian ri aya chaka a thlo theinan na satakin apui bokani amei lam hi a phei zong le a chhong zong a in phun ni in hei hi ati chakwal thaya a thlo dana omzia thui tak anei tir bokani fly by wire mangin Tu-160 hi thuamani boka fly by wire relotan B2 bomber chanchina khan soifia ani to a kan lo en meidon nia tin landing gear tum tura thunun na gear hi pathum la ya neya tum huna aron tuma adin manan parachute chu ti phar thei mei turin vo ngal vekani boka soitawngin melmata na mangchia thlen turin khomol puidanga raldo thei tur khopaduan he Tu-160 hi athlok chaka athlok thui thei boka amaka tam ral thuama phur thei bokani Tu-160 hian thlok chuak turin tlan kong meter sang thum songa athui amamo a KM azong chuan KM thum bor vel ti na ni chu Tu-160 cockpit lama han thulut chin te ang Tu-160 an kol tu te thutna bom cockpit a hian mi pali han thu thaya pilot pui tu te kongchin en tu le biak pona le ral thuam vil tu te an thu ani heng mi pali te hian rik rum thila thlona zuan chua san lo ngai ta po ni se seat in kho chuak thei ejection seat an nei veka an thutna chair chopa thlona an thlo chua san don ani pon an du chena thui an du chena chakin an in per chuak thaya hei hi athunun thei vek bokani a khalna bom cockpit chhunga thlona thunun na le ral thuam wing chua tirna man ruwa le radar le khol rang thunun na hi electromagnetical indicator le monitors meter manga khoi vek ani a B2 bomber anga an man computer tong thei nen thlun zom ani velem lawani fighter aircraft ang chi khalna control stick anti hian Tu-160 hi khal ani ve a hetianga control stick manga khal hi thlona lian le bomber thlona hian an mangtlang pui to ani aral thuam paite he brake jack hian conventional ral thuam a phur zinga mual tam kar dana mel matom buk suwa sam thei chi long range nuclear missile a phur thaya hei hi aral thuam dana ipte pani zinga adu zoka ada thayani tin cruise missile KH-55 MS chu mel madu sak zong te khilai turin a pai pon boka KH-55 MS hi han chui zau ta lokila boruwa ka tanga boruwa ka mel ma om ka na chi ni in sangkha chakwa somriat pakhata soviet hunlaya siamani a Russia hian China le Iran te aman tir ve bokani Syrian civil war khan an mangna sa hle a hetiang cruise missile hi chinhi a siamani a KH-65SE variant le KH-101 te ani a KH-101 zok hi KG sang hi zali arit ni in fit som hi pali le in chinga asayani a alaya holtlangin inchi som hi point pani ani thermonuclear weapons le conventional weapons KG zali atanga KG zali somnga arit athlo chho pui thaya second khata fit zanga tanga fit zariat somnga vela chaka wing chuakin KM sangli zanga tanga KM sanga zanga ahla a melma abarun thayani hetiang KH-55 MS hi Tu-160 hian aral thuam thuruk na bom pakhat zoka hian paruk vel apai thaya hetiang cruise missile chung ko zinga mi hian Iran khan Ukraine thlona Boeing 737 kha akap thla ani kiloton zani ana in athok thaya Hiroshima aboman thlang kha kiloton som panga ana nia mihring boralan tamzia kha kanna hre ome Tu-160 na zakze cruise missile hi Japan khopuya an thak let som pathumin athok na jok ti na ani aral thuam boma hian KH-15P rocket ka chuana launcher vo ani boka KH-15P hi solid rocket ni in fuel manga ka kalchi ani a KM zani athui thlok thain melma abei thaya heng rocket hian nuclear ral thuam KG zani somnga vel a phur tel thei boka aerial bomb angchi hi ton somli arit akeng tel thei cheu bokani engine he thlona lian hian hnu kaltu engine Samara NK321 turbofan pali anaya pakhat jok po hi KG sing ni sanga aden chor ang mayana in apot kal thaya heng a turbofan te hi thlona dar ton thlanhoya hian da ani boruwa ka tui thun thei tura duana ni boka thlona tui hi a KG anga zongin KG noi khat sing ruk a thun thei ani
performance T160 hi second khat chungin meter somsari asanga a in vor chho thaya soitongin he bomber hi darkar khata km sang ni jan hi somhnia chakin a thlok thaya a combat radius po hi km sang sari zathum ani chumi omzia chu tuithun belmi alawa a thlo chua aron kir le thlenga akal thui zong a km man zong zong za ve kha combat radius anti chu ani a tuithun bel lawa a thlo thui zong za ve tina ani chu van sanga a in vor san theilam hi fit singa sang thum vel ani a soitongin tuithun bel lawin darkar som panga a thlok theiani Zavain mangtha le vek ule